Evangelist Dina Asamoah edi asem ebeba Ghana kromu ha. Yenya ye ni meme na hyase eni say baby a wadru abro start ye na ode evangelism eto ne ho so ana o preach twa akra edi ma Kristo. Enema bi a wokekan ya se ense ne mfata eni kwanse onipa wo yo Kristo ni e wo se ode ho behye mu ebi eni se eye trouser hye eye makeup ye lipstick ana se weave-on ahyehyehye ye ma de dandan wo ho mo re ya me so ma hyehye medie ni nyina wo se enye nenso ene ma me ya di aboso ama ono kra ka ho bi ama say news na nke ton 5 cedis so ene obekọ 20 Ghana ye hyema wo a anya ntu ene forget it because one sha evangelist Dina Asamoah ebeba behye ama watua ka na eno na kwatena ase e wa United Showbiz so ena ono ni host na ene jai yampia ma guest fo itoto de man no edutwa mo bia bisa ne bia sanse wo hwe na fande anu afa ne ho a makeup a da so lipstick a lash sisi so ni weave-on ne nails ne ne ohwe na tade kra de ne ejai wa pai ni se ve ene ebisa ne se amame bokọ de bibia da ye wo ye sure se wa wunie ana so bi foforo ne te ha sabi ebia na wakosre etre ne de eye Dina Asamoah ti mom ne mom body no ebia na ye empress de esansa ne wo kan ye no se enye no no nei wate ede aboso na ne nchemu ode man se ana ye nkan no na nyamesum Kristo Kristo sum krasini ena no ye no nte ne ma biase enti no hu no se ne wo ye ni nyina enye nanso se we hu se an obetimi aye na wasanso de atwe akra de ama Kristo esanse samanfo osire na wo koka nyame asama chom na se wonso wansire bia eya tia omu se ne wo kan emfa na emom usire no ma hu se yes ne omo ye no wote ase na emom ese fata se wadansu ban foforo ene abrabo foforo de kire awrade na eno ene ne osofo computer man atwetwe ho nkomo odifu a oda hope generation asori ano na ne nsem a wokan ye no yentie emfa embra. Yes. Good morning. Good morning, madam. Christ has been doing count. Come on there to my GSA. Sorry about all there. Yamia to my solid is it anybody who come first one. A big you will live with you, my boss. Aye, and there yampa. Na yama wakaba so they buy too much age. Odifo. Yaha a Christopher, na empempi no ya fadie. Esan say Bible ne say yamfa ye nipadua nsi wasa fore muchia ehote. Enu nti na ade bia ode beka wo nipadua na wasa wo hwe na wo bisa seso efata na. Na ya maame Dina Asamoah nyumtini a wunim no no. Wabekika nsem bi afa dressing ho enka ne yenim no no si makeup nye obronsama de enti ni kwanso Kristo ni yuso enso enei odi bibia ba say slave for Christ o slave odifo na o say na uhu no then na betimi aka de afa ho Meda se pa agia no telefone ade o mu ne ya na titiri wa bi before the sum nyame masabi ebi no sum no madani nkurasefo uchu kwa bu chere de echuchu kwa pi eba abofo fa so mu Nyankopon obogidi e kire se nyamesom no wa akoma no nti no osum nyame a do wonyine hu mu abonche de nanso ya wonfa ejidi ni bibia nkohye na hofa de ya wori ko nyame ni mu ye oba bibire memu ha titiri ne Ghana ha on se Nigeria ko mo nim se ye Ghana ye ne pa chese Yesu Kristo kura na ye won kumase Yesu Kristo won chakra de ye won nkana ha ye won bri people so and ya chi Kristo so ma tre ni ase e ka so bi anya no si bone se dipa ko yi wo Dina Asamoah o se evangelist e bi na ka se evangelist for no mo ha bi no ha bi pa o kokro mu adwom jegina ka ho ye dede na san media mesi me ko kan hia kotware ya ko ba ku se mfrika mesia pake pake e ho no e please wona hu me pe no ha ase san topic shapo ya trade for nya wo hu so na je chere pitch no pitch wo na me be ma no na me komponente na ti asen ka wo na tum se nya memfre no no na ori di atem kwa Dina Asamoah ya se wasi makeup nye trouser nye wa ho ne nye and then si o she bibia anya na enyo obi ene kuma twi bo ahia ko no di kwaji a chere nti wo no wo sha ase e no content so di aba na se no wo ye foforo dia ene ya menso me ba be du so na maka magene pe enye personal attack okay na hwedie na se de bro di ka bo no de
can say once na a baby. And the woman ya na nyam som no a dan Asamoah na wo fa no say the excuse in nua be ma panyin no banya very careful and ya sem bia wo do ano ka ye no say wo ye bibia na ne dan na nsi ne trase na on say boni fafiri if it say Bible see menyi emu aten na yesu amu yibi etu me bi me nua ba gi nyam som tane ne ase a woni sa akosi awia sa akwantin fu ye say ayi gugu sapo no o to tena guma so ke kan kwase asem wa ye wi agi na no ko pa say ye fa so sika mo asalamba ni nyina no wonya prophet obeka say wonya reverend minister evangelist what you say mi aka say me nua preko ofri mu wo so si so no evangelist o so kan sensem ai ene ye sha asomade ye nyise esu yinti no sha asoma ene ye sha asomade life upon an apple ene aya dina Asamoah kra se ni pemia otwe a ema bie mu mane nya trinwi nyina free apreku my daughter esan so mane hu se krima ya de twe yeti ne free po ase ene wi a chisu na apreku yiri so monso eye ne ti ya meka so she wi tile nyansa de na wo fa hin nti na ne dum na woto ma hu de o she evangelist wi a josu evangelist wonderful and I was share say pichi kama fa the evangelist na mawa obi no won entwe dem so begina condemn ye shep sa na say ni wo fatra da sha wo sha wo to ha hwe na traza na fata odi ya na de obi wa no o kan no say boni fafiri wo si ntwi makeup sa ba ya eno na ma ye won ntwi wo si ntwi say nei say dan na say mo hu say wo tena se na onya kunu na ne bere nso ekwa na egbo ye twam di ya na say ya na o kasa say ware Kristo ba wi ase bo bi di twen Kristo ba wi ase oba wo yi Kristo ba wi ase won so na obi kwanyima onya me de wa ba wo de Panama asatena na mo wona mase no rete sembo anu anyo na to so ware Kristo dia na say de dan na won sport won feelings ya kan sisi mu na say so tim konya be ma na tena na da na o tim wo hye nyame ani onyam na busua na asore wo mu e na o man mo ni onyam dia ani na ni say sa ba wa ya so bitumi kapsia na ni make say wo twiri nyina no kire say watun safre memma power de se wo mo ya gbabdo asikire mu ano na me to ase ya na cha se ni wahu sa se ni nema bi ya ka kire e na memma na ba ne so pade efe wo mpe freku bia obi afan ko fa chichi fa konfa mo akfa na mpie bodua nkofa menken kokoro sana eni ntosi ase apen ebe ya mi bo nyina chiso bia na obakwa kofa mmerwafo no mo mo furu money prokese na me baba fo no ne prokese dia na ne me kwa abota atobra na ga na se ko musia so a na ka bodu na me ko fa bi enti da na Asamoah no ne mu se de se no pimpos ya de ni mafa na so be ya mana ni mu twintwa mo no no se di pa wu nya no ni mu twintwa la ba ko mienu ba ko sa woni ya ba ko se woni je se wada ne de wufira wo ba nti wono na won pesa amampo be hu no de makeups na be continue o condemn na so be so mu dia na meti na ho yawo ebi se so ware Kristo di aka ma Kristo e ma me hye ba bi a wo dan Asamoah no nko wo mfire nyina asofo na difo na nko wo mfa engagement rank ne mfa hye wo nyina ye nkwasi asem nsi hu na nyanse bi enim nti se wo mu sisu no mo ye nyame adwuma ya wo mo ntena se ye se na you beka se na woni mu a it doesn't make sense na woni say na odifo ma me misa we yo eya na ediebe nti na se wosi so foforo no na adom na wo sia se wode ye adwuma na adom ne fa wo na nyame frɛ wo a wotimi kika niam bi afa be wi ache no na ebu e de abɔ wo na meka se evangelist for na yes ade okay meaning omo a evangelist for be more than sister no me evangelist fa no me na better no prophets tama ye hye nkom no me si mfrɛ wura nti da bia na me kan me se wona wo se me computer man e di phone bi ni mfrɛ wura de no no mo kunda me se de azai mfrɛ wura de no wo mo so ba ba ye ne ye che ne ye ni bi because o me ma ye tie ne enwan na mponche na doso ye onipa boa na nimpan nipa ne kakra bi nimpan ne doso nipa mwa no obo so na mo no wokɔ na so na ntweti ne siri so obo na mo no wokɔ we ne fu a eye pedopontwire no de kɔ ebi ne evangelist phobia wo hye ase a wo fe so mo nko ne nim Yesu na so Yesu Kristo wo se adom no de nam gide so ade yankwan fini pom ne nipa ho ho ya no de wo fa no true person so wo nko na Awurade nim wo won see any omo condemn ye ne omo kwa omo se mo ka bia na besi so ye mama ka se no fa twom wo church of Pentecost man be elder man probi no ma me hu chie kura se da obi ko mu am se won ko heaven
Almost say bracelet do we come am so onko. Watch go be say am so onko so ne ne chain me do tum ko no say na madani kurase ne bia wi. Madani tete pa. Ya sum nyame me hu Kristo ahofa wi mu. Ya sum nyame me ne ntene mpaapai. Said ye nam sankori. Na ye pekwa ko so mu na so kwai am ye na ko papa na wonam ko so. E da na Asamoah tase ye hu say na honam o sene. Na honam o twintwam. Ebe me bia mpe kan say amane aho be me bia mpe wo dwane be me bia fresh no amade a ene na masini hu say do bia na no kan ye condemn ye ma maye ne bibiri e di na che be sisa be no munya kunu na wo mo tiri mu atwintwam no wo hya se mo de wo say wadi bi say kon fefe na wo de no bato to po so je ka dia po ba na ngo bibi problem won se be ni hwa ho to no wa nware da wo hwa wontim no oba na ntino se bitimi a ni pa nyina anya te so no me nware ntimi bo ka se ma me mfa nya adwuma yesu le ka se ma do be adwuma okay epo tin won san ko na chi na edifo ne asofo ne evangelist mutimi ware Kristo mani yeyi na Kristo ye me ko wa de Kristo no de ho no wo nyina me nua ba ayeli pa bi o se bi yes computer man no ya wo mo nan nyene mfa nko sabi mi tu amawa oba papa oda mechi amahye no maye no nwa de a me ne da sori anopa ne yimre fa se de bi fa bujetu ko ba ko tua no ka ti ya wo me ya se tre oba papa di mchie no eye de be jana ko wale Kristo aye wale no Bible e di yem fa to ho se si o Kristo mu dia yem fa Kristo mate ho se yire ni kunu na on tete ye okay yem fa se bibia eno nche se kwada Yesu Kristo be se ko odi o bedroom da ana ke yo ko be bida you were very sensible no broad man that don't nyina do so ko ware Kristo no kwa ye kan ho ana de na hu ne pe we see Jesus through his word it is also you do for na ko ware Kristo di asawo to wana ba the feelings ya nyama de ma ye fa na orgasm no e je se ni pa hu ni bi ese so akosu aba ya no ana akosu kuma ye twafiri ho ana so be ma ko kudu nsu yifiri ho ama ma nyam so abaya dibia ye lajuti nipa bia so na oka ho asem what you see o ma merewa ni maba wa dan merewa hwe nso bebere wo gan ha ko na akoda ketiki 2 years ni abonduku ade yan se ya twere ba bu se wure nyame fi abonduku anka asem maya bebere enu bi ne amadi pala fo bebere adan merewa fo no se me kama sama mento sabi opompo adan merewa kum na wonya kun na fi se anwosiesi po nyame bo ni po yi anantu wasi di obabu wa na ho ofugina na ntu obabu wa na ho ofugina na sabe na to obabu wa na ho ofugina nofo obabu wa gina na tikop obabu wa gina no kon bo so gina na fu obabu wa gina na se nti muso akata sa no ma nyina so na gina no wada na emeli ade a ene na kodwani kremo preko efi se kremo fo no kra ho te no mu ji omuni kremo ni me no kase bi kra o fo na nyefe no sa ko sha ade odi bibia mi oti tun ko so nso bi no wodi du ko bobo oti fi no madani nkurase fo no nam won siesie wo ho na ntade yu basa aso ko hye Kristo sa de so wurade na won ntu no ho ye de abeda na be me ho ma to men so me nkyere sa me kyese Kristo de tu mu ma ho fa de ase be hunyi hu efa mu abontene mo ma de beye ate a be ma bi twem no du aware a de kompedo wotimi aba ni mu ababa yo ho ade na hye me du no ana kura be wa ma no ma basa ye na me fi ware Kristo ya ware nyame asem nyame asem atre mane mo ya ware lipa ya ho men se de me no kase oh okay odifo na se wo hwa ya Christopher no ya na Muslims for sure mo dress na one way woni problem but kamia ye se de bia no Christopher no ya hu na ho fama no ya ade bia ya na hadwen sai na wakoye difo Bible ne kire se esefata se o Kristo ni efa na ho de ko nyame fie Bible be bia no wo kire se o Kristo ni fata de yellow na se red okay wo se na ma ho fade na emfata Kristo ya ho fade no emfata Kristo wona bi enti ankramofo mo sha atade a kramofo ko life passion Kristo fo me kan ba kire woni okay kramofo mo ko nyame animu a na se bi tem bia o fast na o kata no ho nyina afiri se o fast mo pese ye de fi bia abeka no okay na wo ho no o wie pepepe wie a o dress pa decent sai kramofo ye adora ya ba se ko wo ba o si ye so ba she Kristofor no ya de no ye kate enim kire nyamso pansu ni ma ho din ya se na se ma so nkramofo bebre ba
Okay. About to say enclamphone to a guest of one. What you want make us say was a cabana slit. Let to be our dear Pocra, cabana plan do Cuba. My end the new change say a pesino in a hop. As it's any pen upon in a wood team, young for sure, and your man can say. See, I come and what today, I am a team free, Tim Cosi and Assy. Oh, we are. Ah, na ya bebu. Yababu, Yamma, Yakum and Monte, and free Tim Cosi and Assy. And just young question on you, near none to say Eskimos for. Okay. As a channel, I was a see a bonfire, young catty to support a cancer. I know Christo Nekai, ya Paul. I Paul and a kai. Okay. But this is your bonfire and catty to so. I just said, you need to email in a non or see and catty to two more. Thank you, quite really good tissue. I remember the church of Pentecost Bay and I come much already good. Obano Modu sound, Sasa was a several. Germany Bombos and Panic films as I do 18 years. After we chain apostle, immediate past a chairman, apostle Nabams, and free. And the Pentecost will be a only I payment, come home. Because you should say, really, so I can tell you, and I will be catastrophe. The moon by be a deviation, but it will tip campaign, Fena, Mamma, gets a copy. Then you to one above them. Nanny party to a I no cry the area never po. I did never. Just a phobia sang was a seminal. Yeah, Dana, someone was there for the agency. And agency I shot to Cantamount to United States every day. Make up, none of me, they could be a fee. Oh, Fabrice, by Ghana make up one more per year, copy Beato, East. Yes, I shot to say that as someone who ordered to buy Viana. To almost pay us, and make so swim, Prasino, man, and lay. So much happen with the and so much as Odifo, yade yankomo yesi na efuto ben na ode ma eye won so afei wo mo ba nyame no mu a omo hu ni se enema bi wo hono mu a ensem fata obi shatade ekokora mpo ana adane akuti abo no den efuto na ade be ma omo de meka se nipa biara ode wo hu nyame ama wo pre ti woni nyankopon tem ye kama ya kan me fi nipa biara na me no ka se me trese pa limited to two corner bracelet. Miami who on TV so near Nyagro. I found one cassa. Smell or no sharp and for it was a bracelet to this actually Yaman and Manny Pa. I can normally. You'll be free. The onion is will be you who quite a said, some people who was not a fool. Just I didn't know what they are. Which what are the managers and take a crack and try when I cook crack. To see do not want to track a grabby. Now look very sexy kakra. Now when you presentable, Yami and Nina Mose, Bob, who wanted to a effort. And could then crash of force of phobia, we are purchasing, but you know, we are near TM, Jimmy, Ponchim, more we are my diabetic and Yassima, and could do much. Dress ye. I want to see a medium. What's now soon be watching this a walk. Maybe I tell so for the preaching some poor put here and dresses some patrol or I cry with that Jansi, but I saw you. Yeah, 5 any people. You know, like I said, go to for me. What do I just show Sarah? And I was some problem. Now from 0244 57 10 50, but what problem of the friend? Now, what is out you? Yeah, was what in your manager was your one point. Why do you for now? One more year, any a software, I would condemn we are need almost be in this angle for nation. Now, yes, I have a paper, then so obey Edwin in Bakasama. Ai, ya dansi Odifo nyamisha. Ene papa si ono kra de yire efri America ba ya onya makeup ni bi nto e wo East Legon esanse eye dan na Asamoah abamode ama makeup ya short esanse osra na pa awia ne anwumere wonso se ne hu no na adu adwenkyira fa ya comment section na se so no na wama ne price ibu aye de ne ye manya bi nto a ene ye ode makeup ba ko ne bo den se na brand ambassador dan na Asamoah ono and woman the cost ako high. Ya all the social media platform no so media any Empress and e mema nyina ketwe ba ko pe. Nyame ya doma ya besin ahia macrown.